Xemx u xita Alla jaf meta. Klim missirijietna li matul il-jum tal-ġimgħa Maltin u ċinu turisti setaw letteralment jesperjenzawh. Minkejja li l-maltemp kien previst, ftit kienu dawk illi basru li wara x-xemx u sħana ta' filgħodu kienet ser taqbad mal-tempata birrat u s-sajjetti. Ifhem, illum kien sabiħ, ġifieri ma stennejniex din mal-tempata. Markata kienet imma qatt ma stennejnija. Sibni għalli għaddiet ħabba li għamlet mal-lejl, fil-ħodu kien vera sabiħ u għadna mela ħanoħorġu. U għabdet, panikjajna daqsxejn. Rajna dak il-maltemp ħabba l-baby. Ix-xita tal-lum ħasdet ukoll lit-turisti li stqarru ma' One News illi ma kinux preparati għaliha. No, not at all. We got absolutely soaked. We got wet before we got these, but we're prepared for the next rain cloud. We just hope the bus comes sooner. So you managed to get these from some locals who helped you out? Yeah, in the restaurant, they handed them all out, which is nice of them. Iżda t-turisti għalulna wkoll li f'pajjiżhom imdorrijin jaraw qar minn hekk u għalhekk minkejja li jippreferu temp isbaħ il-maltemp ma ħassrilhomx pjanijiet. It doesn't matter. It's the same in France and here it's quite funny to have this sort of weather. Oh no, of course not. We have visited the museums, we have visited the city and everything. No, absolutely not. And we all come from France, and so the weather was very bad. So it's not. In France, it's winter time. Yes, so. It's not a problem. But I hope that yesterday it will be more sunny, because it's the last day for our trip. So. Bħas-soltu ix-xita ħolqod diversi inkonvenjenti bħal traffiku u xi ħsarat strutturali. Ma naqasx l-ilma fit-toroq tagħna l-aktar lejn l-imsida Birkirkara u ħal-Qormi f'Malta u Xlendi f'Għawdex. Iżda wara li waqfet ix-xita, wieħed seta' wkoll jammira l-ġmiel tan-natura fosthom il-qawsalla u l-kuluri tagħha illi jikkumplimentaw il-kuluri tal-fjuri u s-siġar fuq l-art. Il-ġmiel naturali li bil-ħajja maġla tal-lum ftit għandna ċans nammiraw u napprezzaw.